Hanyuma abazi yo gutunga zibwe Bishop Ibrahim Mutongore mukuru wa Royal Evangelical Ministries zo mu Western Uganda ogu kandi ekigenderwa no kwera batari mu mashomero kwegebye mukono aho batandikire no kwegesa gukora sabuni no kuronda akakiko kakuru mu by'imyuga bwo kwegesa abakora sabuni amashita za kutaho okwegesa ishweta okwegesa harani ibyo kubazira imyenda kora kandozi kora makara n'ibindi bintu byo ni kigambo ngo Royal Evangelical Ministries bayina makanisa gar kurenga makomishanjo mu Western Uganda kandi project egi neyo kwera abantu bono mu madini gona hatari mu kushorora kandi tujya kutambara mu district yone ya Kitagwenda kandi iki turi kucetera nk'abaro kureba mu ngumwe mabonka ninga babona again abo kwecho kureberaho kaciya person wa Buhanda sub county ya nargo mu Royal Evangelical kandi vice nargo mu Anglican Church of Uganda secretary nargo mu Catholic Church ekikomeza ngo ya balancing all the religions beitu abatura bebembere Pastor Kaz Enrich wa Buhanda Royal Evangelical Church basimira ntandukwa kandi bagira ngo nabo goberamo anyishimirwe munonga bwa Bishop witu gore serikiteka teko cyo kugira ngo atandikiraha kwegesa ibintu kono batubire tukubi twina abana bitu bakishoma bakubira imirimo turebire umugoko kwegesa ibintu kono kandi presentation mu makaga yitu no kwera abana bitu no kwera umurimo gwa mukama nashemererwa ro basagumiza muno yekora mashita ahabo kuba tugagura twena nakemukoze tugagura nta hantu mweni iwe no basakufune nambejo ozeyo oyegurre bintu oyekore nko muntu na family yawe ninga kabanyabuzare banyumwe. Bishop Hamze kandi yashaba abaturo butagayaro mu project egi tokamanya na government neja kubakwatiraho ninyenda ku encouraging abantu erizoba aba members ninga bitwa enrollinga kana naba bakino bongera kutahamu mutugira ngo omuntu abantu bengi batandikira ibintu byagwa batandika byagumizamu ukagenda kuhamiza ngo cyo kintu cyebye mikono nkizagumizamu president ayisira tukagire munonga nintekateka ngo no muri yeki nibije kutera nibaza kutwa support abakutureba TV Sky buzumaze mekintu nkizagumizamu kandi zakongera kugira amani mingi yebye njiri nituhweraho government kugira ngo umuntu waburi cyo wena a benefiting omumyoga yengaro na skills koko rwangisiriza NRM yehireho kukwatira abantu kugira ngo baruga mu bworo bakurabira umukwebisaho mu byengaro twese maranga ko cyangwa mu geti bakuba ni manyango nachikurata mbasa kuya mu binzi ndekateka turakwatanize twena tukitirizana twena tuzakora ikintu kigenda mu gukora sabuni na ende mitebi Kashakwa Sharaf Murungi aba Sky Television Akensho.